football Titi par zaruk samruk panina ngai thavele don ta ila voin September ni som pasaria hian footballer lar tak pian chamlom anom lova achan chu September ni som pasaria piang footballer lar tak anom tlat lovani ma se India Prime Minister Narendra Modi pian cham ani thung ti ero hreve ta hrim hrimila a tha o me Barcelona hian an president John Laporta hawin Spurs defender thin Emerson Royal kha Euro magtadoi kwa vel lakin kumsani somni pakhat khan Real Betis atangin an leani kha ma se season tan main an sha le ngal daya Tottenham in Euro magtadoi somthumin an leingam miawa Laporta an sum mathang Barcelona khan khamikum kumsani somni pakhat ni puilai khan Euro magtadoi somni pakhat vel Emerson Royal atang hian an lep ani tichuan annuwa an right back Louis club nei lawa om Dani Alves bok an la let le ani Barca che dan kha a hlok le a ma se khatianga hlok zong khan an che tam lo thung an transfer kalpui dan fu lo tam lu tu ka wangin le uchuak taka sum sen na an nei tam tuarin tun thleng hian an la boi ta zel chu ania Bayern Munich president phei chuan Barcelona che dan hi Anton tlak lo ati hle thu asoi nge ani kha ma se sangni somni pakhata Emerson Royal transfer chungchanga khachuan Barcelona hian sumlama hlokna tamtak an pachuak ani professional footballer thani reng turin dairei tur te phei chuan insoi zoi thata thorim te atul hlea chumi pia lama thil tul berte jinga pakhat chu eile ina inthunun theina hi ani eile ina inthunun theilo in thlada takte chuan an dairei theilowa chu wangin footballer langsar tak lotling tak kan hriat te hi an lotlin na ken tel nom hmel tamtak an mania kan hmu te awanga mitam takina kan OM na phena hian an zalen lo hlea eile in lama ringot po an du apiang an du hunhuna an ei arem lova chu wangin mani in vong takin an nuama piang tivengot theilo khopa in enkol thachungin ani lotlin na kong hi an zok ni ma se hetiang kara hian player langsar tak lotling tak te hian insum theilo na kong ni khatal hi chu an nei ve choka chungzinga chuan Ousmane Dembele po hi atel ve ani ama Ousmane Dembele nge hian soin match kan khel zoin burger le pizza kala ei renge englai po in ka ei bik lawa ma se abikin match khel zo lima ka ei tlang pui player dangte po ina anti ve thin thawani keichon hetiang hian ka ei zel dona kasim don lo darkar khada kilometer somthum chuang tlan lo tura min hril chuan kilometer somthum pakhat ka tlan ngai lova kilometer somthuma ka du tok mai ka ha hun ka hria a training ka nei lo hun tur po ka hria training ka nei hun tur po ka hria mani chakzo ka om tura in bua sai kamamo hun po ka hria a kumthum kumli kalta atang khan ka thin lung takin ka hre chiang ve tok chocolate ka ei tam lova a tha e ma se hamburger le pizza hi chu match khel zo kala ei renga hei hi chu kasim don reng lo ati ani Dembele hian thil tam taka kong tam taka atam zo ka mani in thununin huna manga ma se in khelzoa burger le pizza e ero ain sum phal ngang lovani ma se thil danga ain sum thei awangin ain thunun thei awangin in khelzoa burger le pizza ai thin hi a chelamin ama a hian a thok phari lovani Nizan Khan Europa club level in elna sangber UEFA Champions League season thar kheltran anita heta hian Benfica Portuguese club thain Karabakh an machona Karabakh hi golthum gol nin an chakani mual nei tu Benfica hian golkhung ma sai minute rukna Enzo Barenesia mangin ma an ruaya minisom parukna Benfica tan vek Vangelis Pavlidis an khung belin Benfica hian sinni fai minisom parukna ma an ruai dera ma se Karabakh hian minisom thumna a Leandro Andre mangin an sipuran su thena farsa fa su zongman lo ma sera second half minute somli pariat na Duran Marquez mangin an sipuran su zawa hun top don hai minute somret parungna Alexei Kasuk chuan Karabakh tan khung belin gol ni phurma sazo Karabakh hian khwal muala mual nei tu Benfica hi golthum gol nin an le thalani Benfica hi an chakzo le tak lo awangin UEFA Champions League ka an home match na nung paruka nena an changzo lo ta veka chumni tlomin chumli draw an nei ani Karabakh hian UEFA Champions League ka match sari an khelta a an changna ma saberan tonga match an khel chum sari atang hian chum khat chau chakin chumni draw an neya chumli an tlomani tunma in Champions League ka Azerbaijan club ten nena an la changai lova ma se Karabakh hian Benfica an heta ka wangin
Azerbaijan club zinga Karabakh hi Champions League ka chak thei ma saber an nia me lunglutak record khum thei to lo tur an siam ani Dutch club tha PSV an tlom boka an mikhwal Union Saint Gilloise laka gol thum gol khatin an tlom he match hi minute kwana leka mikhwal team Union Saint Gilloise hian promise an ki pelu mangin ma an suaya promise akin pelu hian penalty atangin gol ma suai hi akhung ani he minu minute samthum pakwana a Anwar Aid El Aziz chuan Union Saint Gilloise tan khung belin hun top don he minute samriat pakhana Liverpool midfielder Alexis McAllister a unau pa Kevin McAllister an Union Saint Gilloise tan khung bel le boka sithum fai ma an roi nu hian Union SG hian gol khat chua thungin PSV hian minute samkwana a Ruben van Bommel mangin an gol nei chun hi an khung ani Ruben van Bommel hi Bayern Munich player langsar tak thin Dutch midfielder rin rol ni thin bok Mark van Bommel fapa ani Union Saint Gilloise major European competition a away match an chak chen ber tum an tonga sang ni somni pani October tha khan Europa League ka Malmo khelmola sin hi faya chakin kha an chakna gol ni margin kha tumtuma hian an ni ruala hei aya margin tam hian major European competition a away match an la chak ngai lovani chuba ka chuan Union SG hian tun ma in Champions League ka gol an la khung ngai lova minute kwana promise akin peluan penalty atanga gol ma hroya khung chia khan Canada international player promise hian Union Saint Gilloise chanchina record khum thei to lo tur siamin Union SG tana Champions League ka gol khung ma saber record asiam ani English club Tottenham in lanin an mikhwal Spanish club Villarreal sikhat final ne boka Tottenham chakna gol hi minute lina a Villarreal goalkeeper Luis Junior an lama atilu pal ani Tottenham midfielder Bargvala cross ball mana tumna lama Villarreal goalkeeper Luis Junior hi chasualin an lama atilut pala Villarreal hi point lo chok lovin an hopa ti hian Tottenham hian major European competition a zonin match nga a nena an changta a sangni sompathum sompali season a Europa League ka azona match ruk an chak nuwa an chak luan reile ber tuman tong mek Villarreal hian Champions League ka hian English club tum sompanga an machon towa an la chak mi lavani tum kwatlomin tum ruk an rowa English club an machon nung tum riata phei chuan an tlom 5 vek ani Villarreal goalkeeper Luis Junior hian minute thum le second riata on goal nein hei hi sangni sompakwa November tha a Chelsea player Tammy Abrahaman Ajax laka minute khat le second somli pasaria on goal anei nuwa Champions League ka on goal nei ma ber record ania Villarreal goalkeeper hian cross ball pa ngai ballman har tur ni po a lang lo laka a cheswalna awang hian su nu chuan omlo tak anei pha ani Italian club tha Juventus le German club tha Dortmund in machon bokin goal riat te mewaluta he match hian goal ma saber hi minute somnga panina a Dortmund tana Karim Adeyemi khungania penalty area pon atangin goal thatak khungin atim ma aswai puya minute somruk pathumna Juventus tan Turkish rol thar duam Kenan Ildisan penalty area pon atangin far post lama moi takin achuai lut vele heminu minute somruk pangana Felix Mecha an penalty area pon atang bokin Dortmund tan an goal ni na akhunga minute somruk pasarina Dusan Vlahovic an striker goal dik tak lantirin an sipur asut vele ngala ma se Dortmund in heminu hian goal ni khung belin minute somsari palina ian kuto mangin goal thatakan khunga heminu minute somriat parungna Rami Bensebaini penalty goal mangin Dortmund hin an goal lina an khung zuya goalie goal nia minute somriat parungna ma an roi ta ka wangin Dortmund hian chakin rin na po an nei lian man le ma se Juventus in additional time an mangtang kaya minute somkwa palina Dusan Vlahovic an sipur su thenin minute somkwa parungna Vlahovic siam sakatangin Bournemouth Bristol City le Newcastle tan te po lo khel to Lloyd Kelly an Juventus sipur su na goal atawlut vele ani tichuan goal dang lu bel talovin Juventus le an mikhwal Borussia Dortmund te hi goalie veve khungin anin ne tok ani he mecha hian goal riat lai lut ma sela goal lut zong hi second half fa lut vekania first half team pahnin goal khung thei lovin hun tha an khoral 5 veka ma se second half ero antlar ma veve chatha zualin antlar nunglam aphui lo ta veve bok ani Juventus hian Champions League a season tinin an match ma saber an home ground na an khelin an tlom ngai mi lova tum som pakhat an home ground a season thar bultan ta in tum sari an chaka tum lian draw
Juventus in kumsang ni som paruk February thla nuwa Champions League ka goal nia nufual zok an ni nuwa klom an pumpel masak ber ani bok Champions League ka champion ngun ber Real Madrid in lan bokin French club Marseille an mikhuala he mecha hian bultan tu zingami Liverpool atanga Real Madrid ina an laklu Trent Alexander-Arnold ain liam ma leya hamstring liam aneya wangin minute nga na lak chua ani Alexander-Arnold hian beisena sang taknen Real Madrid pan Marcela Real Madrid a hian bultan tu nge zinga atel lo ti thei turin La Liga season kal meka matchli an khel tua po tum ni chau bultan tu zinga atela bencha te aom le thina hetiang kara hian Champions League a bultan vele in bulatan tum hian ma taka ain liam ta thunga right back lama ael pui Carvajalan athlak ani Alexander-Arnold hian Real Madrid apan nuwa niam lam apan ta hretem ti thei turin huna manga an ram England po in ramtan inland tura kautalawin Andorra le Serbian machon tum FIFA World Cup qualifier match te khan Thomas Tuchel England kai hruai tu in akaulo zinga atela alangsar le mase Alexander-Arnold hian Real Madrid a hian a season khatna amang chawania chuwangin insiam remnan hun te po amamo ve boka heting kara hian team manager Xabi Alonso hian thiam takin akai hruai mek ani Nizana Real Madrid in Marseille an mikhwalna Champions League match a hian minute samni panina Marseille hian goal khungin counter attack atangin Timothy we an goal thazet akhunga atim ma a hruai pui he goal hi Real Madrid hian minute samni pariana Kylian Mbappe penalty goal mangin an suta Rodrigo penalty lo chwa Mbappe hian goal a chantir he minu hian goal dang lubel theilok lovin team pani ten hun tha an nei an khoral zela hetiang kara hian minute samsari panina Real Madrid captain le an right back Dani Carvajal red card manga no chuanin Marcel goalkeeper atauluya VAR endikani nuin Dani Carvajal hian direct red card achoi pha ani Real Madrid hian player tem zokin khelchun zom Marcela mini samriat pakhanna Kylian Mbappe penalty goal mangin an goal nina an khunga Vinicius Junior a ball khalai tluk chila chu sak atumna lama Marcel defender Medina a handballa hei wang hian Real Madrid in penalty lo chuakin Kylian Mbappe an goal a chantira goal dang lubel talovin Real Madrid hian Mbappe goal ni khung mangin goal ni goal khatin an mikhwal Marcel hi an ne ani he match a hian team panin attacking game khelin in khela munam leya goal shot ringot po tum somli pathum lai omin tum somni zet goal zone an peta ma se hun tha tamzo goal an chantir theilo awangin goal thum chau alu tani Real Madrid hian ball an changtlem zoka pass dik percent po an nei tlem zoka ma se goal ma Real Madrid an lawam zok thunga de zarbi kai hruai Marcel an huai sen leya Real Madrid tan po a ol sam lawani ti hian Real Madrid hian Champions League a tum zahni an chakna me lungphunin Champions League a chaktam ber an ni meka an mani hnai ber tu ain tum som pakwa lain an chaktam zok Real Madrid hian Champions League a goal zasari an khungtling ta boka an mani hnai ber tu ain goal somruk pariat lain an khungtam zoka chuwangin Real Madrid hi alo bera hunenge mo chen chu Champions League a goal khungtam ber team an ni zui zel arin omani Real Madrid hian Champions League an ngam ti thin ma ila an home ground a hian an tlar hnung a phui lo ang reng leya Champions League a an home match na hnung som pahnia goal an chua veka hein elna a hetiang lama an sul nu a chiat ber lai an tong mek ani France club Marseille hi European competition sang bera Real Madrid laka azonin match nga chung an tlom ta dera chuwangin hein elna a club pakhat laka an tlom tamna ber Porto laka chumnga an tlomna record kha Real Madrid laka an ni rual ta che ani European competition sang bera hian Marseille hi Real Madrid laka chak nei mi lo 100% tlom record nei mek an nia Real laka an sul nu a chele Real Madrid forward tlan chakle gol khung thei Kylian Mbappe hian tun season a match a khelzat aya tam goal a khung ta dera Real Madrid tan La Liga match league khelin goal lia khunga assist tum khat nei telin Champions League a match khat a khela goal nia khung hal pang boka Real Madrid tan tun season a match nga khel toin goal ruk a khunga assist tum khat anei tel bok Real Madrid tan Mbappe atangkai zual zela tlan malam goal bo tina tu bernin Vinicius Junior bo ruak lian tak thin po a hliana sa zual ti thei ani tameka he France national team captain hian teamin ngana tlak ani zia alantir ta zel Mbappe hian a career a Real tan match somruk palia khel tling towa
goal som nga lai khung tling ta boka assist tumruk anei tel PSG tan khan match zathum pariata goal zanhi som nga paruk le assist za som lai aneya Monaco tan khan match somruk khel manin goal somni pasari le assist som panga anei man boka Mbappe hen a career club level B ka senior team tan match zali somthum pani khel to in goal zathum somthum pathum akhung towa assist za somthum pakhat anei tel bok match zali somthum pani atang hian goal contribution hi zali somruk pali te meu aneya match a khelzat aya tamdai goal contribution aneya ni tuna hian kumsomni parukmi ania December a kumsomni pasari apum dona awanglai amangtran mek chawle ngala chuwangin Mbappe ro puizok thazok le tholok zo kan mu thei ngei po abei sei om hle in kheldanga Spanish club Athletic club in English club tha Arsenal an mikhwal team Arsenal hi semi final chak ani he matcha hian first half a goal lut lawa hun tha an khoral 5 veka ma se second half minute somsari panina Arsenal hian Gabriel Martinelli Brazilian forward mangin ma an ruaya minute somriat pasarina Belgium player tha Leandro Trossard mangin an goal nina an khung leya Arsenal hian goal chua lovin sini fain Athletic club khelmola hian nena an changani Arsenal tan Victor Gyökeres an bultan Marcela goal thok chuak lova minute somruk pangana a ama thlak tu Trossard tan akhung ta thunga eze thlak tu Martinelli point goal khungin Arsenal hian substitute player pahni goal khung mangin nena an changa team manager Mikel Arteta an substitution asiam fu le bench atanga alu tir Trossard le Martinelli te hian goal khat ve an khung ba ka assist tum khat ve nein pet goal tur anin siam sak tona UEFA Champions League history a substitution fu ber pola soi ani reng to ang Arsenal hian European competition sang bera Spanish club azonin tumruk an neta a heiwang hian Arsenal hi hein elna a Spanish club azona tumruk ne theima saber an ni Martinelli big hian substitute player ni chungin goal khung ani mai lova khelmuala alu atanga second somthum parukna goal khungin heiwang hian Arsenal club chanchina Champions League in elna a substitute player goal khung rangber record thar asiamani Athletic club manager Ernesto Valverde an soyin Arsenal hian La Liga khelse chuan azonin tumsom an champion theyang Spain a hi chuan tlar nung phui tha atangin lotlinna alo chuak thina Arsenal hi Europa chuan tlar nung nei thaberan ni atia Ernesto Valverde Barcelona manager lui hian Arsenal defense afak le UEFA Champions League tun season hi season somsari pakhatna anive ta dera season masa atang khan ankal phung tidang lamin team telpo an pung hluaya ni kha tuna ankal phunga hi chuan team samthum paruk anin elmeka heng team samthum paruk te hi group sanga in then to lovin group pakhata anom khom veka league table pakhat an ring tlanga ti chuan team in el samthum paruk te hian match riat theu league round a hian an khel dona match riat theu an khela tanga tebula asang pariat in direct in run of 16 an lutanga tebula pakwana atanga somni palina ten run of 16 lu thei turin playoff round anin langkayanga playoff round na tebula pakwana atanga somni palina te hi anin machonanga chuta achak team pariat te chuan run of 16 lu tin tebula pakhanna atanga pariat na te an findon ani ti chuan league round tebula somni pangana atanga somthum paruk na te team som pahni te ero an tlangal dona Europa League ani emo in elna dang niam jok khelchun zom tur an nei to don lawani tun season UEFA Champions League a hian England in team paruk thoin Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea Tottenham le Newcastle United te an nia Spain in team panga thoin Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Athletic Club le Villarreal te an nia Italy in team pali Napoli Inter Milan Atalanta le Juventus thoin Germany in team pali vek Bayern Munich Leverkusen Frankfurt le Dortmund te an thoa France in team pathum PSG Marseille le Monaco thoin Netherlands in PSV le Ajax an thoa Portugal in Benfica le Sporting thoin Belgium in Club Brugge le Union Saint-Gilloise an thoa Turkey in Galatasaray thoin Czech Republic in Slavia Praha an thoa Greece atangin Olympiacos an tela Denmark atangin Copenhagen Norway atangin Bodo Cyprus atangin Paphos Kazakhstan atangin Kairat Almaty Azerbaijan atangin Karabakh te an tela heng team tel samthum paruk zinga hian Karabakh te Kairat Almaty te Paphos te Bodo Copenhagen le
club brook baka Benfica te hi playoff kaltanga Champions League khel tura in petling an ni tichuan Champions League a hian league round team tinina match ria theu an khel tur hi match day khatna September ni som paru ka tanga ni som pariat chungin an khel do na match day ni na September ni som thuma tanga October ni khat chungin an khel le anga match day thumna October ni som ni pakhat le ni nia match day lina November ni le ninga a match day nga na November ni som ni panga le ni ruka match day rukna December ni kwale ni soma match day sarina January ni som ni le ni khata match day riat na January ni som ni pariata te an khel don ani tichuan knockout round a hian run of 16 lutur zona playoff match hi nakum February ni som pasari le ni som pariat baka ni som ni pali le ni som ni panga te an neyanga run of 16 quarter final le semi final baka final match te po hi nakuma vek khel tur ni in March kha run of 16 an khelanga April kha quarter final khelin April kha top le May kha tira semi final an khelanga May kha topa final match an khel don ani final match hi Hungaria Budapest muna Puskás Arena Stadium an khel dona he khelmol hin kumsan hi somni pathum khan Europa League final match alo thleng towa Champions League final match hi ala thleng ngai lo thunga chuwangin Hungary hian UEFA Champions League final an thlen masak ber an tong dona nakum san hi somni paruk me ni som thuma Champions League final an khel tur hi an tan chuan hun chin chhia tlak bik achang don ani nizan ve khan English club ten elna Carabao Cup third round khelania heta hian Sheffield Wednesday chu an mi khwal Grimsby Town in sikhat faya nein Grimsby Town hian fourth round anin langkaya English Premier League club pahni Brentford le Aston Villa in machonin hun pa ngaya goal khat ve ve khungin anin ne to ka penalty shootout manga chinfel ni in Brentford hi goalie goal nin an chaka fourth round anin langkai ani match danga Crystal Palace le Millwall in machonin hun pa ngaya chakjok anam dawa goal khat ve ve an khunga penalty shootout manga chinfel ni in Crystal Palace hi goalie goal nin an chaka fourth round anin langkai ti hian Carabao Cup atangin Grimsby Town Brentford le Crystal Palace ten fourth round anin langkai ta a fourth round in pet kai phak lo lang sarjinga Aston Villa hi an telta ani heti la hian AFC Champions League 2 po kheltran anita a India club tha Mohun Bagan in lanin ahal FK nen anin machona Mohun Bagan Stadium a in khela hian mikhwal team ahal FK hi sikhat fain an chaka Mohun Bagan hian point an hlau chuak zota lovani India club tha Mohun Bagan hian India national team a an player tha te po kalphal lovin ke man nei puya ma se Mohun Bagan hian hena an chan pha ta chuang lova an mani aya sumle pa ya po niam fe zok ahal FK laka hian an mual phau ani Mohun Bagan budget hi vaibel se samruk pathum point pariat vela ngayania hetila hian an mani ne tu ahal FK budget hi cheng vaibel che thum bor vel chau nia chut ania chuwangin Mohun Bagan tan ahal FK laka an tlom hi mual phauna atlingani zanina in elna sang khelchun zom le tur oma chungzinga chuan UEFA Champions League ka darsom le mini som panga hian Olympiacos le Pafos anin machonanga Slavia Praha le Bodo anin machon don boka zanlai pel darsom pahni lechan ve hian Dutch club Ajax in Italian club Inter Milan an mi khwalanga Bayern Munich khelmola Chelsea an lenglu don bokani Chelsea player Nicolas Jackson an Bayern lonina zoma Jackson hin a club nget pa ngai jok Chelsea hi machon narem chang anei don ta ani Liverpool in Atletico Madrid an mi khwal don boka champion lai PSG in Italian club Atalanta an mi khwal don bok ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila heta hian top spot ina atarlandanin Newcastle United chuan January thla hian Manchester United atangin English midfielder Kobe Mainu laklu antum don code offside in tar langin Real Madrid le PSG te chuan William Saliba din mun an thli thlai meka Arsenal defender poimo hi Gunnarsson contract zia tharpui an tum meka hemia hian inremna an nei thei mai lawani chuan European club lian pani hian laklu tumin andor chun zom ngei don ni in alangani team talk in tar langin Chelsea chuan Crystal Palace atangin English midfielder thangdong kumsom ni pakhat mi Adam Wharton January thla hian laklu an tum don Melin tar langin West Ham Everton le Nottingham Forest te chuan Sergio Reguilon Tottenham tan te po lo khel to tuna free agent ni mek hi laklu dan kong andap meka Spanish fullback hi kumsom ni pariat mi chau alania ala upa chelovani Spanish sansin buten tar langin Liverpool chan Barcelona atangin Uruguay international defender
Ronald Araujo laklu antum dona Ibrahima Konate hi anchel zo lawani chuan Konate thlak nan Araujo hi senglu ngei antum don ani I News Intar langin Bournemouth chuan antim head coach Anthony Iraola hi chelchun zom zel andua tuna contract an nei mek hian season kal mek thleng chau hi a huama chu wangin Bournemouth hian contract je tharpui tumin arang thayang bera dor antum ani Daily Express in Atarlan dan chuan Manchester United hian anti manager Ruben Amorim hi hun rei takpek antum to lova match thum khelma bak an nei atangin uluk takin an enthla anga maso na result tha aum lawani chuan manager thar roi ilam an hoidon ni in atar langani hetila hian Daily Star in Atarlan danin Crystal Palace kai shwai tu Oliver Glasner te England boss Louis Gareth Southgate te Fulham boss Marco Silva le Bournemouth kai shwai tu Iraola te hi Manchester United in Ruben Amorim an bana ni chuan athlakna tura an thli thai tura ngai te an ni thu atar langani German chanchin buten antar landanin Chelsea player tuna Bayana lona khelmek Nicholas Jackson kumsom ni palimi Senegal forward hian Chelsea a kirle adu tolova lon chawin Bayan hipan ma sela Chelsea tana inlan le tumna anei to lovani he thu hi aichenin asoini in German chanchin buten antar lang ani Italian journalist rin tlak Fabrizio Romano antar langin Portuguese manager Ropu Jose Mourinho chuan anram club tha Benfica team kai shwai a hre lova Benfica kai shwai theina rem chang ane chuan tlan chit atum lo ni in atar langa Benfica point Jose Mourinho hi roi ril rukin anin dor mek ni in atar langa ni Nimin Khan Mizoram Atwal Chung Football League Sangber GRG Motors Mizoram Premier League season som pahnina ram sarina khelzo anita a in khelna nungbera MLS FC le SOS FC te in machonin longtlai team tha MLS FC hian sikhat fain mini somnga palina a faltona gol khung mangin lunglei team SOS FC hian nea MLS FC hian point thum hlo chuakin ti hian season kal meka point kwa an hlo chuak ta ani he match hian MLS FC defensive midfielder Kelare Muana player of the match thlan ani nimina in khelma sazoka Dinthar FC le Aizol FC machonin gol ruk aluta Aizol FC hian golan chuama saknuwa golnga gol khatin Dinthar hian le thala Vincent Alduaman hat-trick siamin la throi tawng ale le tlan zawaten gol khat ve Aizol FC tan an khung boka ti hian Mizoram Premier League season kal meka league round khel tura achan ve an khel zota a team in El Pariat te hian match sari thau khel tling to in Aizol FC in match saria tumruk chakin tum khadron neya latlomi alo om chun ni in point som pakwa an neya Aizol FC hian point som ni pakhat om thaya tangin point som pakwa lai hlo chuakin season chamalam an mang tha hleya panina chamari FC in khel saria tumli chakin tumni dron neya tum khatlomin point som palian neya pakhana Aizol FC nen anin thlauna hi point nga ani pathumna Dinthar FC in khel saria tumli chakin tum khadron neya tumnian tloma point som pathuman neya Aizol FC chamari FC le Dinthar FC te hi point som netling om chun ni in MLS te bula palina hian khel saria tangin point kwan neya pangana Saikamakon FC point kwan nein Saikamakon FC hi MLS laka hian gol thum gol khata tlom to an nia chu wangin point in anga head to head a sangjok MLS FC hi te bula achunga an omani te bula parukna kanan FC amin point sari an neya pasarina Mizoram Police amin point ruk an neya Mizoram Police chen base en phak lo leya table monga lunglei team SOS FC amin Mizoram Premier League an season ni na mang SOS FC hian point som ni pakhat om thaya tangin point khat chau an la lo chuaka Mizoram Premier League atang hian an relegate mai a lo thon om zual ta hle an ni tan season changnulam man that zuala tu leya season changnulam league round match sari khelma baklo ma hian anin siam thafe man lawani chuan Mizoram Premier League atang hian kan mang tha ngei arin omani hein alna Mizoram Premier League season som panina hi naktuk ni nga ni atang hian khelchun zom le ngal turania naktuk atangin round rian an khel tananga round rian na atang hi chuan tlaidar thum le zandar saria te match khel tura ro man niin Rajiv Gandhi Stadium molpuya thau in alna hi an khelchun zom dona round rian na match ma saber ni nga ni tlaidar thuma Mizoram Police FC le Dinthar FC anin machonanga zandar saria SOS FC le Saikamakon FC anin machondon ani tichuan zirtom ni tlaidar thuma kanan FC le Aizol FC anin machonanga zandar saria MLS FC le chamari FC in machonin zirtom nia hian round riat na amoran bokang tichuan rohmana omsa anga chuan
round kwa na hi September ni somni pahni le ni somni pathuma an khelanga round som na hi longtlaya kheltura ro man niin October ni ni le ni thuma te khelturin an ro mana round som pakhan na atangin Rajiv Gandhi Stadium molpuya an lut le anga October ni ria le ni kwa te kheltura ro man niin round som pahni na hi October ni som pathum le ni som palia kheltura ro manin round som pathum na October ni som paruk le ni som pasaria khelturin an ro man boka league round han hung be round som pali na hi October ni somni pakhan le ni somni pahnia te khelturin an ro man ani hemi hulam semi final hi double leg a kheltur niin October ni somni pali le ni somni pasaria te khelturin an ro mana ti chuan final match hi October ni somthum pakha zir top nia khelturin an ro man ani tun nai chawa Mizoram Premier League MPL awangin video ti chhuat theilo tumte kan nei le thina ma se MPL khelhun an son tlai ta ka wangin video te po hi regular takin kan te chuak le thei tura ngai ta ila kan channel min ngai hlut sak tu te video kan ti chhualo tum am thina wangin in mi hriat thiamna kan dil ani ole khati chin kha tum tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se